ji bo derbasbûn ji rewşa nûkel Herêma Kurdistanê wek destpêşxerî Yekîtî Niştîmanî Kurdistan projeyek bû çareserkirina qeyrana berhev kir û Cidaya Serkirdeyatê Yekîtî ve hate pesendkirin û ji vanel rojanên dahatî danûstandin ser naveroka nexşeregaya Yekîtiyê bihête kirin ji bo çareserkirina qeyrana û layên siyasî li duhokê jî vî projeyê bi pêngaveka baş wesif dikin. Proje eketî jî demekê giring dane û giring ew e jî ku ciddiyet hemî layan kar ser bikin bû hindê bigihine rêkeftinekê û Herêma Kurdistanê rewşekê dane pêtivî rêkeftina layanên siyasî ye bû hindê ew serkeftina Herêma Kurdistanê û hêzên pêşmergeyê dîtî serkeftinek siyasî jî serbêta avakirin û xelkê Kurdistanê rewşeka baştir a niha da pê bigihîtin û اصل المشكله اوكو الهرم كردستاني والسر اصلي عراقي جي حتى انه كحزب سياسي وبتايبات بارتي وايكاتي كرسي كان دس حالات يعني كرسي كان سيادات نوفر خدا بشبكه بيجين يكسان بشبكه 50-50 نوفر خدا توزيع كيرنو وهر دولا تشيان يعني قالك جلال اصطنجيه بيهنا ركفتنك وهكر ببيت مشكله جي كرسي كد اكودو ليك بورن دجهش نچره سريه لي افروكا لعبك دي انياريكا دي بهزي هاتيت ميدان داكو اوجي غورانه افي لعبه یا آن بجین توازنات پارتی و ایکتی تک داین وجا هر وسا layên siyasî daxwaz dikin bi rojdî kar li ser vî nexşeregayî bihête kirin û hemî aliyên siyasî ser mêza danûstandinê kom bibin û taybet çareserkirina pirsa her sê serokatiya. Cê destxweşiya bi rastî bes giring ew e giş layên siyasî dîtir wekû proje çareseriyê wergirin teqabilê pê bikin û her wesa îrada cêbecîkirina wan xalethenê hebîtin yani ev hemiya giringtir e berî nûkê çendîn projeyê hatîne terehkirin me wekû bi zava goran mumkîn e hizbolanê dîtirê siyasî mumkîn e partî bixwe bes aya îrade hebû bû pêngava ciddî ya emelî bû çareserkirina hemî wan qeyranê tenê bi taybetî qeyrana Postê Seroketiya Herêma Kurdistanê giring ev دوی چندی دا همی لاین سیاسی افرو که باریب دیالوگی هب دانستاندنا هبتن پیگ و بین سرمیزا دانستاندنا سر هر پروژه که بودیت پیشکش کردن گرینگی وی پروژه بیت دانان و میزا دانستاندنا بشین اوی پروژه بگهین جه قناق دیماهی که هکر ام بیراخو ل پارچه هوزانه کا یا پیرامیری بینین بیجت دولکی آوی تجیه و گلاسا والایه نه اف گلاسه کس فایده جی که نج وی دولکی کد ویت اف دولکه خب چه مینتن وی گلاسه تجی آف کتن دا همی دا فردو که سوتمن بن دا خد سوتمن بن جوی گلاسی جوی دولکه آویجی Rewşanûkel Herêma Kurdistanê li rûyê aborî û siyasî ve alûzî bûye û çendîn qeyran peyda bûne û bûyne cihê bêzarî û bargiraniya welatiyan û berdewam Yekîtî Niştîmanî Kurdistan dest pêş xer bûye ji bo çareserkirina kêşa û qeyrana li Herêma Kurdistanê. Beyaramedî Badînan Sat Duhok.